Hello, so pite ho tune in Christian movie khat explain anabol kino hitin. Hichi movie hi 2018 kama anaki release ahin. Tu lai partner mihim ho idin mun ule. Mi tampi boy na hichu. In channel hauna dinga sumle pa iti holding hamti Thusim ahin. Achay na chan ve in nakisi lo holding ahi. Movie minchu ahi le. Kitah nikiti hi mantam ta ahi. Honesty is priceless. Mr. Cheng kiti pasar khadau min amahin. Appliances repairing shop. Tichu TV fridge hello le washing machine le adangho. Repairing ball na dukan kha na bolin ahi. Ama hi thil ase ho sempa na he na nei mi khadahin. Athil sem ho a customer ho jong alung thlai le jivin ahi. Mr. Cheng hi mikita ta ahin. Chule athil sem na athil sem man jong ahi be ma ala ja koima. Sumle pai aval kiti ala ngailo hi. Hiti a kita ta na ato chu amazong alungsung akipa le jingjin ahi. Ahin la thil sem man alhom la ji chun. Asumu ho a insung awa na ngai cha insung maintain abona din. Ala sam le jingjin ahi. Hichi ji chun ajinun insunga nangbo sumhol na hin. Na thil sem man na hlom la avalin ki man cha na ala samwal ji e. Ahi theile na thil seman chu tamsa dom domintin asejin ahi ahin la cheng chun ima chanjong adon bu jipon ahi Mr. Cheng dukan ko machun Mr. Chan kitipan jong electronic repairing shop khat anejin ama dukan chu akhang to hlaen chule sumla pai jong ahau na jong nitin amacha hle jingtan ahi nikhat hi Mr. Chan le Mr. Cheng chu restaurant khana cha adon khomthanin ahi Hichun Mr. Chanin aloi pa Mr. Cheng komat einin inil honin repairing dukan inigel honin ahin la nang dukan sangin ke dukan ama chalin simle pai jong tampi pi kalo ta in nangin iti business na bol ham na khang to thei mong poi tin adong ta na hi chule Mr. Chan chun hitin jong adongin Mr. Cheng koma ahi monga TV a mother boot ho asit te na sem man chu izat mong na la ji matin adong de hi hichun Mr. Cheng in jang hiti ho tabang cho hi tengle 30 to 40 juan hichu e ho suma seidinga jathum jali ti ho kala ji ahi ati hichpha chun Mr. Chanin hiti a chuna bol itiba na houding ham hiti ho repair bol na achu sangkhat hi lo le sangkhat la janga be na la ngai hi ati Hichun Mr. Cheng in iti akise man to kito kila hin iti chuzat kala thei ding ham hiti a chu thil ka bol le customer ho ka zo hle ba hitan ka bol nom pui chule ke hin kita ta na ka to hin tu ni chanin koima ka zo hle pun koima sumjong awal kitin kala pe ngai pun a hi ati hichpha chun Mr. Chan in hi pui tu ana lungyal banga chu na bol le itin jong ing cheng pun atin Naholo hilding ahi chule na jina cha gen thei ta HINKHO naman sa ding ahi ti nanop hinam ati tulaya mijo se hin eima phat chom na dingbo kiwet ngai ahi tai asuti lo le eima phat chom na dinga koima in ihung ki thupi lo hilding ahi tinjong asei pe na hi tua sang HINKHO noma naman thena din hitin bolin min thil sem ding a hin choi ting apat neu khat lado jin lang ama pat ma tu pikit lang extra in charge la in chule tu ana thil seman chu 50% be in karsain asuti lawa hi le iti azong nahau loading hi tin asei pe in a hi ahin la Mr. Cheng chun hitia bolding chu thildi lo hi zolena la sumto mu ding chu adi poitin asei kit tan a hi le Mr. Chan chun ep hi le nang ki gel a hi ahin la tu ana lungyal bangas nom le Houding wang chu seida in lang gel dan tin amani jong chibai akibol hanin akikhen thon ta da hi Mr. Cheng chu in ahung hlung pha ne agolpa Mr. Chan thu sei chu agel tan chule ajinu thu se ho jong agelin a in chen wa ve na ama banga repairing dukan nei ho akhan to dan ule sumtam pp aneiwa nomta akiman ho agelin ahile ama jong alung boy le jing ta na hi ep hile in chena ding le HINKHO nom zema man theina din adi hi hen adi lo hi jong le kaloi pa le kazino thu sei hi
ki bol patep ta hen tin ahung ki gel hatan a hi chun Mr. Chan dukana achin a business bol dan chu ga khol to tan a hi Chan business bol dan chu hiti hi a hi ama hin electronics repairing dukan khat a bol hin alang khan ama hi thilsem dan thipta jong hilo dukan maya chu advertisement hoita a bola all kinds of electronics item repairing top service don healthy aji ahoi ta a bot len ta le mi tampin hi chu ho je chu ata sanwa customer tampi ana hlep tha jingji a hi min thilsem dia a hin choi ho chu abai hobu aman asim ji a aha ho chu repairing dukan choma aga koi son ji a charge man chu aman a customer ho ko ma cha phan te ati kham chu akila ajia hitia hi customer ho ajo hlep ji asum tam ta hi analogy a hi Hichapha chu Mr. Cheng dong chu a dukan lama ahung kile in aloi pa Mr. Chan thilbol dan bangin ama in jang ama sa asangin a dukana but ho chu asim hoijin hoita na ta in chuban ting jong le thilman jong chu 50% a sangzo in akar sa ta na hi hichi a ko na a customer masape ni numei khanin thilsem ding khat hin choi jin hichun aman jong ahin simpan ta na hi aloi pa thu se ho chu ahin gyal do in aman jong hitabanga chun ahin bol pan ta na hi alang khana Mr. Cheng in athil bol ho chu adi la o he je chun nervous ache le jengin ata asa chu ki thing pum pumin thil chu asemin chu jong le ati ul chun ata asa chu achup jeng ta na hi iti a kichapum puma thil ahin sim chai pha na chun thil manjang ama sa sangin zat thum jena tamjo in aga seitan a hi le ama chun alungela chu a customer nu chun a thil man chu atam wa le ati a hi le explain bolding a hi lo wa hi le hichi a chu boina seite te ya le discount jong them khat bolding ham ti chan ge yong chu alung thima a ge la hi a hin la ama in phat ma sa sanga zat thuma tam za thilman a sei wanga chun thil nei nu chun i ma chang sei talowin Mr. Chengin a sei za chu api in a chi ta na hi hichi phat chu Mr. Cheng dang sum chu ala in a ve in hi le phat ma sa sanga sum tam ta amu chu a ve le akipa le jing ta na hi hichini kho akipa ne Mr. Cheng in jong a customer ho zo se chu hidi chun hlep thana thei chun ahin bolen a hi le a dukan chu gang chale hang khang to le jengin sumla pai jong tam pi ahin kilo do tan a hi le masanga sanga chun ahin khoman da nu chu ahung nom jep tan a hi ahin la Mr. Cheng in masanga sanga sum tam pi alo do a in sunga jong akimon sa da nun nei lego henang sumla pai jong ningthling je ma HINKHO aman wang chun ama hin alung sungen ki pa na di ta anei thei po in lungthim no mo ta chun HINKHO amang jing ta na hi aje chu ama hin tua sumla pai tam pi amu ta wanga chu athil bol ana to ho chu ama in jong ase hi hena sa abol hi ji a chu ama hin hi chu ho zo se chu ki pa na ta chu anei pi zo lo hi e Hitia Mr. Cheng in lungthim ki chol theilawa HINKHO aman lai ta hin aso pi ote ho khanin fellowship mi ho ahin pui khomin ki pa na thu pha ahung sei pi wen cha ting le Bible thu a ko na mihim te ho in le setna HINKHO iman tiu dan ho le Kitah ta HINKHO manghon ki pa na di ta nei win cha ting le ana to na lam wa jang pathin ma pui na changwin lol hin na jong achang ve ti ho a til khon ahung nei win hi le Mr. Cheng jong chu akipa le jing in hi fellowship ho ko ma chun aman jong ahung vil ji di win a sejin fellowship hon jong hiti yong chun pha nei chavin ahung vil ji win chu ting le ama jong chu fellowship ho kiloi khom na chun phat a nei ting le pan agala jin a hi hicha ku na jong chun ama in phat a nei ting le Bible sim na ho a nei jin chu ting le kiloi khom na jong thu ho ahin ngai ya le ama hin phat ma sa ahin khoman le tu ahin khoman sumla pai a hol dan ho chuting le ni azo le ma sumla pai a hol ho cha gelin nei le ama nong a bol khil ho chu a hin khe ta in hiti ho zo se hi kin jong ka nga lo wa le ki pa na ta ka nei thelo the tin a hin ki gel ta le hi alang khana Mr. Cheng chun thin thu a ki khop na ho apan ala Bible ho asima ata san khana a ki gel wa nga chun ana to na lama athil di lo bol chu anga athelo ji chun ama hin hi chika ala hin alung boi the jeng a hi nikhat hi Mr. Cheng in anato da phatma sa abanga chun customer ho chu
azo bolin sum tampi ala na hi le ka samar pau chun hitin an saitan hi nangin na to na kita na nei poi aji chu na thilbor hi adi lo tamta ka hedo 18 adal hata na hi aban kin jong ka samar ho khara hung kinin a hi le Mr. Changin athil seman ho ala adan chu amazong alung lai pon hi chun ama ko ma chun hitin a saitan hi nangin na to na kita na thasami hiti a hina bor jinga hi le na ka samar ho zo se tamta na ki thla so ding hitin a sei pi kita da hi hichipa chu Mr. Chang jong chu akigelin ke hi pathin ta san ta mi khana kigel ke hin ahin la kana to na kita lo na kaman hi pathinin hichi adei lo je a he ka samar ho kuna hi eso sar hi ta in hichi hi ken jong ka nga lo wa hi le ai ti azong kita na kiti ka hin ko ka pu do zo lo de tai tin akigelin hi ni khani Mr. Chang dukana Thusim na hin pasal min in Thusim ding an ki choi kil hanta na hi chun Mr. Chang in aka samar te ni ke huna chugu thimin angai hleta na hi ama ni hitin a sei thone a charge man hi tamta an hi khatale isum thon hi thinglo ding hin e ti thon ni tam tin a kyo thon na hi ichpha chun Mr. Chang jong aki gelin tunia kita an kiti hi kapo do lo wale kahin khoa hi avela kapo do zolo de hi tai akitin heje phat chun amazong anki gelen tuni hi keidinga pathinin phat ai pe hin hi chi hi kato do lo wa le keidinga hi phat ki le kiding tai tin aki gel ta na hi thil asim chai phanan thilman chu amasa a tamta ta ala ji chu hi lovin aman a hi dinga lom chu a seitan a hi le aka samar te ni yong chu alungdong jing han ta na hi aji chu amanin a gelam sang hana ha hloma athilman anahi chu akipa le jing hlonin Mr. Cheng koma Thusim na mun tampi ka chi hlontan ahinla nangbanga kita he kamudo hlan khapoi tu ni ana Thusim jong hi mundang hi le tamta ta la diwen ahinla nangin wang kita ta in thilna bolin aman hi bep so na la hi nang hi pa cha nom the jingitin asei palhonin a hi le Mr. Seng jong chu akipa le jingin a hi hechi se jong chu a hi pon mun khan a hin minu khanin ainuwa speaker khat sem din a hin kovin asem zawin anei nun aman ado le 500 ati le nupinu jong chu alungdong le jing sumsang khat apin hi chi hi ki kwaitan ati le Mr. Chengin a hi poi atam wale kathir se mandia janga jong apakhop se kakila a hi tai atin awal ho chu ale pi tan a hi le nupino jun hitin a hin seje Mr. Cheng nang hi mikita na hi ati hi mi hon ase uchu tunin ata in kamu momonge ven I khat se inge hi chi speaker ase na hi nang masanga chu mi dang khat kanakowa kavet sale ase na hi aboi le in sangli lu ding a hi atin tam ka sa awala kana sem lo a hin loite khaden Mr. Cheng sem sa in ama khu mikita ta hi tia a se pi ja nang ka hin ko hi nakita na hi tha so hi in pathinin nakita na zalin phatheina bo te te ding a hi tin a hin sei pe ta na hi Mr. Cheng jong nupi nu ke pa dan le athu sei ho chu agelin tunwang mihim khat hin na ding le chona ding lom le pathin de in ka kimang chatai tin akipa le jing hi hi cha pa chun Mr. Cheng in jong kita ate na atongin athil seman jong a hi dia lom ala ding zat kalwal lalowa ahin bol mi tampin adukan chu ahin ngai sang win khanin khat khoma hiti chun Mr. Cheng dukan chu akisepi son tawin ahile nitinin a customer ahung tam che jing tan chule mun gam lata ta kunin jong mi hon thil ahung kisim jiwin ahile Cheng chu asummu abuse ne chu na sata hung khang to win hichlai vel dunga Mr. Cheng dukan banga mi sei phalangai sang om tapon ahi Mr. Cheng in jong mi hon mikita ata heru chu akipa le jengin ahin khoman jong nom asan hiti chun repairing na tole patin thua keman cha chule phat na nei ting Bible simnan amangin kita atainin sung hi hen na to na hi hen hoila he jong le kita nain khu chu amang jing ta na hi chi thusima ko na jil do thei chu mi tampin sumhi bailam ta adi lawa I pilampi hi jong le hol jeng ding tin akigel jin ahin la adi lawa sumle pai ne lego tampi lamdo jong lew hen adi lawa ilam do akisumil pon mi het lovin agu in igen thepi jevi ti ehilvin ahi ani nan ipilam hi jong le kita ta HINKHO manghon kipana di ta anei je ti jong hi chi thusima ko nen jil do the hi